uba Martin M. Dango, MLA Barim, Naranikor Constituency, bat kumjuru uba Manster di Nongrem, MDC Barim, Shen kinsa penyaso no ilade, bat ka sengsain pertai National People Party, hapo ke jingelam ukonrat sangma kum National President, ubalongru menteri rangba ka sorkar sendrop, Meghalaya Democratic Alliance. Kat kum kita long kubor balayo lum leatu bakini kerangba, kidon hapadang ke jing penkre, nak benta banle rungno sya ke NPP, bat Shen menteri rangba ka sorkar jala ukonrat sangma unsa pediang burom yaki. La ban penken mau ba udango hadin ba ula job naka parti kongres au arjar khatpra ula resigno kum UMLA bat kum juru kum udukot jong ka parti kongres haka bakala don ka election siteng samoy bat ula sya remno hau ba Pius Marweng kertong ka UDP. Nakliang uba man stodinong rem MDC Barim ula ino e ka parti kongres syua ka election arjar khatpra bat ula lej ban penyaso no bat ke HSPDP hamau kruat haba ula Krisyan ru yuba Renington Lingdo tongkar namau kruat constituency. Bat mentagi ni gerangba kin sapoi biang ka jingit rilang haka parti NPP. Las nguturu ba ke NPP kan sa penyikun ya uba Dango Naranikor constituency.